Presiden KNPP Mikraya ba Presiden Tensong long ba umdon jing TBA ba Dr. Wan Bai Roy Kaluki undon ke jing temu ban ino ikai kam MP Kerja Sabha. Ba juba ba jing krim ta kasengi ka putri naira aja psa lo kani ba Presiden long ba kam don bat kum Presiden parti TBA kata. Ong balada don kadau simet yang kata kaya dak umbai pat tang ba udai ban pha dak siti parti hindai kumbalong menta kam don ke bakum kata. Kata kamdon ngaku mau presiden jong parti kamdon kemana nanti kata kubuan kami dan lagi mau ang pi kamdon in resign for what no benda balik you na balik aku aing ka continue show mano personal ya kata tengam tip lada kadon kum kata ka personal issue ka personal problem kata kaya we tak made ban ya trup personal ban ha ya ka jing petip dan ka jing kerpat dan ka city let's say sia ka authority jong ka parti tang tangilah ban ya kren mereka bakal minta kabda de kata kan ini coalition